Gerekirse de boy demiyor. Ben daha başlayacağım aklımda. Olmak gibi işte ama. O Açacağım da çıra kanmağala. Gobina durun şu bak kubat ve Rashid Ziyobekov Virat Muxtori Kuytoni Badakshon با یکتکی صد Odinazoda Azmuddin Sharonavoyi Gobei Marka یکتکی صفحه در گلیم رقمی 2 امینجان رحیمov و با یکتکی صد خوشوقت ایدی Bu daran bu rap bir tarafta tam kira Mara ama her şeyden boy boşuna kadar terkini oradan şuna ki tam bu an bizos baktım ya bu garmen yok giriş şöyle tam şimdi bu yakaz derse şey nada مريج لما مرة نيحة وشعري ما نيجي ميان هم ماش مثل مينا كذا وش زاف خامنك ها زاف خامنك اوه سولي ارز برادرش لما ماش نبي بما كم خلنا نسمي شو مينا ايه كده فهم سيد اما تبي شاس تو شعري ومحسومه عصودينا ولا ميخلو زاد شو مشان مش انا خايم انا بس راي لم يخل جرا بعدين ما جاي هاي باين نفس الشيء شو صدق خذت السيت هم مش من الشباب وهم مش لم يقرا Vazı ne dayıcaylı ya. Dayıcaylı. Şeyden niye pahalı ya kaçırmışlar? Güzel güzel bir sağ ya. Oni ne mi domu var? Estamos falando muito só. Só Şimdi şarkısını yiyor. Boşuna ikisini yapıyor. Sol kalmışa. Ne yana sol kadar ne sen ya Ama emretine bu kadar. İyi hamur kim yapıyor? Ama şimdi de şu tutuşu ne? Asil de haşta Sesim daha. Haş mahida. Hop. Badam. Ya muhatib üzerine bas kadar. Bunun zaten akşamdan muhacidan boyun, ekle muhacidan boyunu meridu. Dosto çıkarın nam ondan şart geç kadar. değil ha kan arı khat şekil Ne khaka ama şu burada şart. Böyle basın seni. Vai, tipo. Johnny Nasim Khatron. Ana göre bro okuyor. Tarih bir bozu kaysa çıkar şurada.
از گوشی تماشا چه تنجی با بعدون هم زور شده زود دارن پیشان باش می‌بینی که اون زود بلند اما ماش هم سمتن خان بچه بالا میشه ماش کنه سوپر مالابوس همین داره نبود میگم جهان سعید زمان روشن خالی کیا هذا داره جگه وقت تمام در گیره رقم یک همین طریق با برتری یک حریف از خنبه دارد غالبیت برید کو советскийда معلوم شده советскийда اینجا که نام داشتم میگه رجلا در تلشکای سولیماکو مکان تلشکای ازبک کشان داد و داد میگه پاچی بشین شدن تو سگرا شور بوشا چیزی میگه موش سوی بس شور کسبیلا бояктаки сар азмиддин одиназода بعد بشین میتونه بالجون چی داره نوار کنجی عینیدین گفتم دو بچه شد دهان چه تماشا میکنه یکتاکی سفید نماینده شهر دوشنبه جهانگیر مجید